Nene bishia dereti ya kana gavana wa Kirinyaga Waiguru ni akahagurwo bunge-ini ni kinyite wabici-ini ya mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga thutha wa riboti gutamba nenda-ini cio kinyaniria ati ni arekinyitie giikaro-ini na Odinga niguo ahiuria maseneta a ODM mucarica wa kuhonokia Waiguru. This matter between us. Ede Odinga kwetukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro augite we ndari aratabania mucemanio na Waiguru wa kwaririria maundu megie kuhagurwo gwake. And we've agreed that we let bygones be bygones. Nona kuri uguo mĩario ya muhiuria wa mucarica wa ODM bunge-ini ya bururi Junet Mohamed nionanitie ithugunda rikinyaniirio ni kiama kia ODM gukahonokia Waiguru wona ndereti ya kumuhagura yatemanio bunge-ini ya Senate. Na nimeona hata huko Nairobi kuna wamama wanaongoza, hata sasa tuko na magavana ambaye wanaongoza nchi hii wamama. Si namna hiyo? Hata angalau nimeona mmoja yako na shida, hiyo ni kuonea tu, hakuna shida ambaye amefanya. Unajua watu wataki kiongozi ya mwanamke. Na sisi kama chama ya ODM tutasimama na yeye kwa sababu sisi tunaamini uongozi ya wanawake. Ona gutuika mubunge wa Suna East ateteire atongoria atumia augite Waiguru ena kihoto gia gucemania na Odinga hindi o yothe akiongerera ati githagathago kiria kimugumiire ni mibango ya kiuteti iria irongoreirie kumwaka ndoro. Na nimeona watu wanaandika kwa gazeti leo ati mama Waiguru alikutana na Raila. Si Waiguru ni governor na Raila ni kiongozi ya nchi, wakikutana shida iko wapi? Iko shida? Watakutana saa yote na wataongea saa yote na watu wataendelea pamoja kama Wakenya kwa njia yote. Agikorwo kiama kia ODM ni gikunyita mbaru Waiguru toria Junet augite na cira wa Waiguru thie thiini wa kamiti ya maseneta 11 aria mendekithitio ni kamiti ya mihango ya Senate. Waiguru agakorwo ekuguru kumwe gucoka wabici-ini yake kuna kamiti no ina bunge atatu a ODM, umwe wa Wiper no umwe wa kiama kia ANC. Cleopas Malala ona akorwo athuritwo ni kiama kia ANC akoretwo muhari-ini wa mbere kunyita mbaru mendekithia ma Raila Odinga. Maseneta atandatu no mwaka manyite mbaru riboti ino ya kamiti niguo gukinyaniria uge wa gatiba wa 50 kuongerera umwe. Governor Gicunjĩ kimwe kia atongoria Kirinyaga ni mambitie gwikirira nganja hotekeku wa kamiti iria yumbitwo guthuthuria Waiguru makiuga muingi wa kaunti iyo urenda cirithio king'ang'a-ini. Process ya Senate ikorwo very transparent when it comes to plenary. No andu aya atandatu iguaga macoka magathi magaikara thi handu, andu aya 11 magaikara thi handu kanyumba magandika report. Kahari kau gaguthio na haria ni ngwenda kuga hana ta seneta wa Kirinyaga ndingigetikia. Wakeri kiumia giki ni ndio gukamenyekana kana Waiguru agathuthurio ni kamiti ya andu 11 kana ni bunge ya Senate yothe. Ngiribotera Inooro TV njitagwo muitiriri wa Wangari.